كان يوبلو على عنت كان يوبلو كبسام تحت يوبلو الذي يمنت كان يوبلو وجبي وجب كان يوبلو سلفي سلف كان يوبلو زور اللوا استوعل 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 سلام تخطاتلتنا إس channel كما يتخونون صبوك تكونون أي وتر تمليتنان بحقنانيو لو ممكن وترو أقداسن وانا ونتحستون حزنا مسينا لنا كسام مودة تامسانا صنحو لايك جيركم جمرو كبلكم يدلي يس أبا قداس حبريتاك ناتونا بزن جمر مجمريا Has doubled down on threats to bomb civilian Iranian infrastructure in a bid to push Iran towards a deal. US Defense Secretary Pete Hegseth says traffic in the Strait of Hormuz is now under US control. He says the US still has a navy, while Iran does not. Hegseth also warns that the US is ready to strike Iran unless talks yield results. We are reloading with more power than ever before, and better intelligence. Even more importantly, better intelligence than ever before, as you expose yourself with your movement to our watchful eye. We are locked and loaded on your critical dual-use infrastructure, on your remaining power generation, and on your energy industry. We'd rather not have to do it, but we're ready to go at the command of our president and at the push of a button. كم تريوز اللهم منستر مكلخال وي منستر كوينات يبلوا أنا كوا منستر فخرة أنت بلوا محشوم يبل بناتي مرداتا كبد زبالة متنقطع يزب زلو كم زعين السب زبو متنقطع دما شلل زبحال متنقطع يكونن because he is leading one of the most powerful army and military in the world in America كتصلوا كتبلوا تقريبا but they still have the most lethal اتزخبدن زبرتعن حدقنيان زخون سراويت زمرح زل سبي وتهدروا عام زمرح زل سبي so نيران تابلالو إيت طبعا قرينا زلنا هنا زبلاكم تزيجيركم كبيت زخونه حدقا قبل عليهم ينطلطلالو حجو ابز مقراص ناي تخسي انتاي تغبركم زلكم نريكم علنا حجت فقراهم قرب ناي قلعتي لهم بزع سبي صريفو زل بزربازي እዚ بز قلع إلو كمز عينت فخراء أبوغا يقبرني بفلاي كأمريكاسي نيران كمز عينت درجة كتزارب تجميرا كساب كندي وريقا خمزة لا تراي زفلت حيال كم دخونة يكون زفلت يوم زول زلو جب ساعات أمريكا نزي impeached كونا لو كفسلتانك برا لو زبال حساب وانت بقيسلو بس أخل داي كلنا يفلتني يقن حدا بيل حدا كبتهم ديمقراطيس زي كفسلتانك برا لو زول مصب مدى بامتيو مالو تبقسوسي دو مالو الجنتاي زي مزلو نيران كل نقر نعزبكم لنا سلياناتنا حياليو هاي البحر لنا سخم يبلكمن بلوكيت غيرناكم لنا حجي ما بريزنتناتنا انت عزيزنا نتدوال يوز بلو كم بنتوتات من قد بابور قال مالتيو نخلو كعنوس الدوال يوز يخاطبلو نكلتيو معلا زعل نوت هدراو معلان نسيفيلاو معلان يبلو نساتهم كم اخذ قبرهم كلها اوياتهم زقبرو نسيفيلاو معلا زعل يدبل امريكا نفسو كف ترجع نسيفيلاو معلا زعل يم دبلو وتهدراتنا تم قبويهم زكساقص ترجعوا لهم زاو اباتهم كون كله is different أبكال هاجر كون كله جن يا دخول ترجع سراويد بوك حلف زخول انت خوينهم يا علامة يكبر خاخوليهم سلازي الدبل ستاندرد بقى نجارات نحنا كم زبلنا ينبر نحنا خم نقبرك خونا يكلني زبلو تليتهم كقبرون نساتهم سجم يلن نخالوت جن حقتات طول حقتات نخالوتي نعم يكون نعم زبل كتب يكون ولا تبيت فرداتنا علم زبلو نعم يمل كتبني تجرب سي so كم تري وز اللهم سبزي عبزو وانزي كابتي كابينة ناي دونالد ترامب اتزخفه عبزو كينات ناي إيران بمسرته نتو كينات ناي إيران زدقفه إسرائيل دما دايما دايلا عبزو بوزيشن زي زبس حتى كينو غازيتنيا ويوات ناي تي في هوست كال بقع تمكرو ويوم بقع زينا برنا سلطانك حزم قانون ساتوز قبراد مانتان اكزاكتلي دونالد ترامب زتقملن تهديد وسيدو كاب دونالد ترامب زباله قالات كتقم يخليو ازراربا كلت الله دونالد ترامب بادو سلازخونه سلازي باغيرو فقران تهديدن يقبرالو سلازي ازي نفسه زخاله ازرابا رستيو ناو نتازربا قمطلا بيلو نزريا قنتا يبللو وا ايران تداخيما دا تبلونا يلهم تاك قبرهم تفكروا زلهم كايبلو والله نسمينا عندنا هذا حيل الداخيم كالها اوبليتريت غير يو كل اصوارات دبسيسه تبل انت لغا نمنتا هم تفكروا زلهم يمدلو لايك توديد اللي يكون انتو خينا تزاربو زلهم سلمتاي كندز فقرات تقوم لهم كاي بحالو قد يم رقيبهم زلوكو
Introducing Rob Geist-Pinfold, who's a lecturer in international security at King's College London. He joins us from the British capital. Good to see you, Rob. So Pete Hegseth's Pentagon statement was brimming with confidence, I think it's fair to say, bristling with firepower. He kept urging the Iranians to, quote, choose wisely with the options on the table. Why does the US need to continue asserting this locked and loaded mantra if the Iranians have, according to the Pentagon, been decimated? Well, the short answer is that both sides, both the US and Iran, are engaging in saber rattling because they're trying to demonstrate resolve. They're trying to say that actually they're the ones who've come out on top of this and that they're ready for another round. Now, the irony is that both sides probably don't want another round right now, and they're happy for the negotiations and the discussions to go ahead. But all of that bellicose rhetoric, first of all, this is classic Trump administration, particularly Pete Hegseth stuff, but also ብሓፈሻ እንታይ እዮም ዝብሉ ዘለዉ ስለምንታይ ኣሜሪካ ምስ ኩሉ ሓይላ ምስ ትኩሉ ዘለዋ ዓቕሚ ልዕሊ ኩሉ ድማ ኢራን ደስመይትድ ጥዋዕዋዕ ኣቢልና በቃ ዝተረፎም የብሎምን ኢሎም እናተዛረቡ ከለዉ ግን ክፍክሩ ከለዉ ከዓ ከምዚ ሕጂ ክጅምር ዝኽእል ኩናት ገይሮም ዝፍክሩ ዘለዉ ንምንታይ ኣሜሪካ ብዓብዪ ከምዚ ዓይነት ዘረባ ዘድልያ ዘለዉ ትኽክለኛ ዘረባ እዩ ኣሜሪካ ኢራን መወዳድርታ ኣይኮነትን ማዕቀና ኣይኮነትን መዘና ኣይኮነትን ኢላ ተኣምን ከምኡ እዮም ዝብሉ so if that is the case why do you have to say this ንሓደ ጎበሲ ምስ ሓደ ህፃን ይበኣስ እንተሎ ነቲ ህፃን ክቐትለካ ወይ ኣነ ዝገብረካ ኣለኒ እናበለ ክፍክር ኣድላይ ይኮነን no you don't have to do that እቲ ንእሽተይ ህፃን ክፍክር ይኽእል እዩ ገለ ኮንተኾን ገለ እንተተዓወተ ኢሉ እቲ ዓብ ግን ስቕ ክብል ዘለዎ ግን እዚኣቶም ከምኡ ይኮኑን so what we are witnessing ትሪእዎን ትምስክርዎን ዘለኹም ናይ ብሓቂ መስደመም እዩ እቲ ዕላማ ድማ ከምዚ ፕሬሸር ታክቲክስ እዮም ዝብልዎ ነቲ ምናልባት ኮንዶኾን ዝርርብ ይካየድ ኸውን ዝበሃል ዘሎ ንዑ ፀቕጢ ንምውሳኽ ኣኒ ኢራን ፀቕጢ ከም ዝስምዓነ ምግባር እዩ ሕጂ ዝርርብ ድዮም ከካይዱ ዝደልዩ ዘለዉ መጀመርያ ናብ ዝርርብ ክኸዱ ድዮም ኣይከዱን ንኩናት ይዳለዉ ከም ዘሎ ፍሉጥ እዩ ፀኒሖም ክበክም ጭብቲ እቲ ዝገብርዎ ዘሎ መስርሕቲ ብሎኬድ ዝብልዎ ዘሎ ይሰርሓሎ ዶ የለን ኣውይ ኻትሪ what's going on እቲ ንኢራን ከንቅርቅራይና ዝብልዎ ዘሎ ይሰርሓሉ የለን ሱ ዘይሰርሕ ተኮይኑ ካል ኣማራፂ ስለዘየለ ናብ ኩናት ከኣትዉ ክእሉ እዮም እዩ ዝበሃል ዘሎ እቲ ምቁራፅ ተኽሲ 9 መዓልቲ በፂሕ ኣሎ ስለዚ ናይ ክልተ ሰሙን እዩ we'll see መዓልታት እናተወዳእየን ዝኸዳ ዘለዎ ናብ ገፁ ኸይድ እዩ Latest from MS Now contributor Inzamam Rashid in Dubai, MS Now White House reporter Akayla Gardner, and also with us political science professor at the University of Substack and former Deputy Assistant Secretary of Defense Dana Stroll. So Akayla, what did we hear from the Pentagon on this blockade as the fighting remains paused? Yeah, we are now on day 3 of this blockade after those failed peace talks over the weekend between the U.S. and Iran. And this blockade is really designed to prevent ships from leaving Iran or going to Iran, and particularly oil shipments. And we had an update today from General Dan Kane really describing the mechanics of how this blockade is working. I want you to take a listen to him. This blockade applies to all ships, regardless of nationality, heading into or from Iranian ports. Any ship that would cross the blockade would result in our sailors executing pre-planned tactics designed to bring the force to that ship if need be board the ship. We are also conducting similar maritime interdiction actions and activities in the Pacific AOR against those ships that left that area before we began the blockade. ሕጂ እንታይና ንርኢ ዘለና ከመይ ይኸይድ ኣሎ እቲ መስርሕ ናይቲ ብሎኬድ ዝብል ጠቕላላ እቲ መስርሕ እቲ ኣብዚ ከባቢ ዘሎ መራኸብ ዝኾነ ይኹን ኣብ መርከብ ናይ ኢራን ትንቀሳቐስ ዘላ ወደባት ናታ ብምሉኦም ብሎክ ክኾኑሎም ክዕፀውሎም ናብኦም ዝኸይድን ካብኦም ዝመፅን ብምሉእ ንቋፀር ኣለና ዝኾነ ይኹን ካብ ኢራን ዝኣቱን ዝወፅን ክህሉ የብሉን ኪኑ ዝሰገረ እውን ይብል ኣሎ ቅድሚ ሕጂ ቅድሚ እዚ ነዚ ብሎኬድ ምጅማርና ወፅአን ዝነበራ መራኽብ እንተለዋ ናይ ኢራን ሙገል ንዓን እውን ንከታተለን ኣለና ንዓን እውን ክንሕዝ ንፍትን ኣለና እዩ ዝብል ዘሎ ስለዚ this is actually very very dramatic ዘገርም ነገር እዩ ዘስደምም ነገር እዩ በብዙሕ መንገዲ ክረአ ከሎ ነቲ ሃገር ጠቕላላ ክዓፅዋ እዮም ዝፍትኑ ዘለዉ እቲ ኩነታት ክሳዕ ክንደይ ውፅኢት ኣለዎ ወይ ክሳዕ ክንደይ ውፅኢት ከምዚ ካላርስቲ ኮይኑ ጠቕላላ ነቲ ሃገር ኣታውን ወፃኢን ከም ዘይብሉ ገይሮም ቾኪንግ ይብሉ ሓኒቕካ መሓዝ እዩ እቲ ዕላማ ዘሎ ብርግፅ ንኢራን ኣብ ሓፂር ግዜ ብከምዚ ከዳኽሞ ከምዘይክሉ ኩሉ ሰብ ይፈልጥ እዩ ምክንያቱ ኢራን ብመሬቱን ብዙሕ ኮኔክት ስለ ዝኾነት we can also ኣብዚ ኣበይ ኮይኖም ከም ይገብሩ ኣለዉ እውን ስምዕዎም ኣብዚ using a combination of radio, fighter jets, destroyers, but also helicopters to board and if necessary
the actual strait itself, the American military blockade is actually down in the Gulf of Oman. That is where they are deterring the ships using a combination of radio, fighter jets, destroyers, but also helicopters to board and, if necessary, to seize the vessels. But كم تريوا زلهم أبي بوتا خينهم يوم نتبلوكيد زكايد وزلوا ما تريوا لهم أبتقال في عمان كبيران أزبيهم رحيقهم يوم زقبروا وزلوا سلزي Strait of Hormuz أبي اللي تريوا لهم ساتو دما أبي رحيقهم اللو why are they doing this سلمتاي كساكن دزي أبزيت بوتا كرحكم مريزهم مخنياتو أتندروناتنا إيران أبزيت بوتا زي برحكات كي مصعوم خلايا نفسهم كلا خلو خوليهم كند من تاي كابتن دروناتنا إيران بحريرهم كم زلوا أمريكا أبي أزار بارستقيني زلوا إيزي they really fear أمريكا بالدعم كاب درونات إيران فريها زلا كاب ميسايلات ناتا ونحيال عندكن إتن درونات تريوان زلهم زين كسيلن زخدا زبالة شاهد درون أبهريرهم كم زبهرور جيراتهم على جيرنهم على وايز بهزل فزيتن كبرات مراقبنا دغلو دبلون ولي عم كيغتفون أطبق كاري كهاود كبر زلك نزدما بنفرتو كيناتنا تنقساقسو بهليكوبتراتنا تنقساقسو كمدماتن نيفي ديسترويرز بالا مراقب كواغاز خلا مراقب كينات مالتنا عن جيروم نتبوتا ساتلايت مجلسنا تتكمو يبلو ولو مالتي تغلالا بوز حلف نجر كله يبلون زبل مالتي نعم إذا نجر زي إيران المتقاطع بالله بخمس من قد نحوي ترقص لكم أبزت رأيك كنا أنا كأي بحرهم كل كتيل لا أو كأي بحر مساعد سووه كم بحدش دي خانس خامتي خا كالو وقخ الجمراوخ I don't know it's gonna be complicated كل كنا تدري زلنا دما نعلم عبي سلواء كم تعلق زخل قداي مخاني إيش تنسمع. Frankly, with both Iran and America looking to try to blockade and close this, there's no significant traffic going through and certainly no significant quantities of oil or gas to ease the global energy crisis. So the only way this is going to be solved is through negotiations. Could the negotiations restart again next week, as there looks to be a prospect of? The downside, of course, is the ceasefire is due to end on Wednesday. So how are both sides going to be preparing themselves and creating as much leverage as possible going into those negotiations? ሕጂ ከም ንሪኦ ዘለና ኣብዚ ካልኣይ ገጽ ናይቲ ዝርርብ ዝበሃል ዘሎ እንዲ ኩሉ ምናልባት ኮይኑ ተሪፉ ብከምዚ መንገዲ ኩናት ክውዱ ከምዘይክብሉ ኣሜሪካ ፍሉጥ እዩ ፕሬሸር ታክቲክስ ምዃኑ ይግምግም ኣለዎ ግን ኣብዚ ተን መዓልትታት እናተቐራረባ ይኸዳ ስለ ዘለዋ ኣብ ጣውላ ቀልጢፎም ተዘራሪቦም መፍትሒ ተደጊሮምሉ ብከምዚ መንገዲ ክውድእ ዝኽእል ኩነታት የለን ግን ኣሜሪካ ድማ ብተደጋጋሚ ከም ንሰምዖ ዘለና ከምቲ ሚኒስትር ምክልኻል ናቶም እውን ዝብሎ ፀንሐ ከቢድ ዝኾነ ምንቅስቃሳት እዮም ዝገብሩ ዘለዉ እቲ ተግባራት ናቶም በቲ ናይ ዶናልድ ትራምፕ ቤዝ ዝዛረብዎ ዘለዉ ተሰሚዕኩም Bring in retired General Jack Keane. He's a Fox News senior strategic analyst. This is the first briefing we've had this week, and I wonder if you could give us your assessment of what you heard. Well, listen, Bill and Dana, what's happening here, you really cannot overstate the implications of what this blockade means to Iran and the incredible amount of leverage we hold now. I mean, President Trump has doubled down here on the Iranians, and we hold the entire economy and future of Iran literally in the hands of this blockade. We can absolutely cripple the economic viability of this country if this blockade holds. And the negotiations that we've seen earlier in the week and last weekend compared to where we are now are very, very different. I would expect the Iranians at some point here are going to come forward and surrender much of what we want, and we should get everything. Certainly, we take away the enriched uranium. كم تريوا زلهم حركة عبتهم دونالد ترامب عبزي ميديا زي بزي فوكس ميديا قد صار لهم تسوز الجنرال كين دبلويو برقت دونالد ترامب نزي فوكس ميديا سلس سمع ناي بعد يوم زربا يتسمع مالتي مستير زلوي وكا غمزي مجنان زل يكون دونالد ترامب تويت يقبرون تزيل تلفزيون يرلي يزبها زخونه كم تريوا زلهم انتاي زبل زلو عبزون انتريهم كمارو خلوه أبعد كينات نربع معلت تواجيهم كمارخوهم زي كالو رجيم تشنج خبرهم كسعروهم زي كالو حج بزعت واد قبرو زلنا تسنابيدهم سي إيدهم كبر لهم كلنا دليل ما كمالوا لنا كخلوا لهم يزبل زلوا سلازي إيران has every right بتزلوهم أبرت عمك على سو مغنيات كلام الرجع أي قد فلهم يزلون إيران من الرجع زبالي بلهم كم كتو تراي زلهم كواجو كسامو داتا كتاخوس تراي زلهم كلها تكعلى خجبر زلهم زرقدوا مهنيات له مهنياته اتيز قبل اليوم تفنيو زلوا كنتات generally كم زنيش نزيان تجديف كاسي كتب لهم تخلي خازبالي يلا بقى إيدكم كتب لكم ويكا تغلى لك دم سسل لكم زبلي
جي ولا يتكاهب كاون غارانتي زلك يكونن ليز مريጫ ዝባል የብሎም ክስዕሩ ጥራይ ዘሎም ኢራን ምስዓር ድማኒ ኣሜሪካ መንብርካ ኣይኮነን ኣሜሪካ ዕላማታታ ከም ዘይሰልጥ ምግባር እዩ ቁጠባ ናይ ኣሜሪካ ናይ ዓለምን ከም ዝፅያቕ ምግባር ዶናልድ ትራምፕ ድማ ነፍሲ ወከፍ መዓልቲ ተሓልፈ ዘላ ነፍሲ ወከፍ መዓልቲ ተሓልፈ ዘላ ሓደጋ እያ ነፍሲ ወከፍ መዓልቲ ትኸይድ ዘላ ሓደጋ ክትፈጥር እያ ስለምንታይ ከምኡ እንድሕር ኢልና ምክንያቱ እቲ ሚድ ተርምስ ዝበሃል ይመፅእ ስለ ዘሎ ነፍሲ ወከፍ መዓልቲ ናብቲ ሚድ ተርምስ ቅርብ እናበለት ስለ ትኸይድ ዘላ this is going to create another pressure ስለዚ እቲ ፕሬሸር ድማ ተቆጠባ እናተባላሸወ እቲ እጅ ዝፍጠር ዘሎ ብልሽት ናይ ቁጠባ ድማ ብቐሊሉ ክስገር ዝኽእል ኣይኮነን ምክንያቱ እቲ ዳሜጅ እቲ ዕንወት ዝወርድ ዘሎ ጠጠው ኣቢለ እየ ምስ በለ ወላ እውን እቲ ተረዳዲና ኢና እንድሕር ኢሎም ቅልጥፍ ኢሉ ክፍታሕ ኣይኮነን ሕጂ እቲ ዝገበረ እንተገበረ ቀልጢፉ ክቕይሮ ክኽእል ስለ ዘይኮነ እቲ ኩነታት ድሮ ወርሒ 4 መፋርቕ በፂሕና ኣለና መፋርቕ ሓሊፍና ኣለና ወርሒ 4 ተተወዲኡ ወርሒ 9 ዝኸውን ዘሎ እቲ ምርጫ ናቶም ሚድ ተርምስ ዝበሃል ስለዚ ነቲ ኩሉ ኢንፍሌሽን ኣረጋጊኡ ኩነታት ናይ መነባብሮ ኣረጋጊኡ it's not going to work ስለዚ ነፍሲ ወከፍ መዓልቲ ዝሓለፈት anyway ኣነ ከም ዝመስለኒ እቶም እስራኤላውያን በቃ ቻው ወረቐትካ ተበላሽያ ቅፅላ ጥራይ ኢሎሞ ዘሎ ክትዕርዮ ትኽእል ነገር የብልካን ዝመስል እዩ ንሱ ግን ስቲል ተስፋ ይቆረፀን ክዕርዮ ዝኽእል ይመስሎ ኣሎ The push for a US-Iran deal is now entering a critical phase. Washington says talks are active. Donald Trump says an agreement is very possible. And regional mediators are now moving across multiple capitals. All of this before the ceasefire clock runs out. The latest signal has once again come from the White House. It says the second round of in-person talks is now under discussion. And if it happens, it would very likely take place in Islamabad again. Take a look at this. You heard from the Vice President directly and the President this week that these conversations are productive and ongoing, and that's where we are right now. I've also seen some reporting about the potentiality for in-person discussions again. Those discussions are being had, but nothing is official until you hear it from us here at the White House. But we feel good about the prospects of a deal. ከም ዝበሃል ዘሎ ናይ ዝርርብ መንፈስ ከም ዘሎን again ደጊምና ደጋጊምና ከም ንብሎ ግን እቲ ዝርርብ እውን ጥንቃቐ ብዘድልዮ መንገዲ እዩ ምክንያቱ ብትክክል ክዘራረቡ ድልውነት ኣለዎም ወይ እውን ብክፉት ልቢ ክዘራረቡ እዮም ኢልካ ክትሓስበሉ ትኽእል ሃገር ኣይኮነን ክትሓስበሉ ትኽእል ምምሕዳር ኣይኮነን ምክንያቱ ብግምጣሉ ንኩናት ይዳሎ ከም ዘሎ ካ ስለዚ ነገር ዘሎ it's going to be a little bit tricky ስለዚ እንታይ እዮም ዝብሉ ዘለው ፕሮስፔክት ጽቡቕ ዝኾነ እቲ ዝግበር ዘሎ ዝርርብ ውድእ ክንብሎ ይንኽእል ኢና ግን ናብ ጽቡቕ ነገር ንክኸደሉ ዝኽእል ተርእዮታት ድማ ኣሎ እዮም ዝብሉ ዘሎ so there is a possibility ናብ ጽቡቕ ነገር ክኸደሉ ዝኽእል መንገዲ እውን ኣለዎ ይብሉ ኣለዉ okay fair enough ናብ ጽቡቕ ገጹ ክኸደሉ ዝኽእል መንገዲ እንተሎ ግን again እቲ ዝሓትዎ ዘሎ ኣሜሪካ ዶናልድ ትራምፕ ዝሓቶ ዘሎ ነገራት ካብ ኢራን ሕራይ ክትብሎ ትኽእል ነገር ኣይኮነትን ምክንያቱ ኢራን ኣብ ዓውደ ኩናት ስለ ዘይተሰዓረት ካብቶም ኣብቲ ዘተኸይዶም ዝነበሩ ብተደጋጋሚ ዝገለፅዎ ሓደ ነገር ተሎ ዘይከውን ነገር ስለ ዝሓቱ ዘለዎ እዞም ቅበሎ ንሕና ድልዋት ኣይኮነን ስለዚ ሪዝነብል ወይ ከዓ ቅቡል ዝኾነ ናይ ነጥብታት ኣቕሪቦም ክዛተዩ እንተዘልዮም ኦኬ ተደየለ ግን ኣብ ዓውደ ኩናት ዘይሰዓርካ ናብ ጣውላ ልዕለና ፀብለልትነት ሒዝካ ድሌትካ ክትረክብ ግን ከምኡ ዝበሃል ነገር የለን ይብሉ ኣለዉ ኢራን እዚ እውን ኣካል ናይቲ ዝግበር ዘሎ ታክቲክስ እዩ ስለዚ again ናብ ዝርርብ እዮም ክኸዱ ናብ ኩናት ክሰግር we don't know እዚ እውን ነብሱ ዝኻለ ኣዘራባ ርእሱ ዘሎ እዩ እስከ ናብቶም ካልኦት ነቲ ኩነታት ብቐረባ ዝከታተልዎ ዘሎ ንኽእል and drones at ships, commercial ships that are lawfully transiting international waters, that is not control. That's piracy. Robert, what's your reaction to that? You can't control anything. To be clear, threatening to shoot missiles and drones at ships, commercial ships that are lawfully transiting international waters, that is not control. That's piracy. እዚ ሰምዕዎ ዘለኹም ዝዛረባ ዘሎ ዘረባሲ ኣብ ሶሻል ሚድያ ምናልባት ተሪኹም ቫይራል እያ ኮይና ዘላ ኣብ ቬኔዙዌላ ነዳዲ ተሰኪመን ናይ ንግዲ መራኽብ ካብ ቬኔዙዌላ ክወፃ ከለዋ እንታይ ገብርዎ ነይሮም ይሰርቅዎ ነይሮም ጅሆ ይሕዝዎን ነይሮም ነዳዲ ይሰርቁ ነይሮም መራኽብ ታንከራት ይሰርቁ ነይሮም ሽዑ ቅቡል እዩ ነይሩ ይብላ ኣሎ ሕጂ ግን ብዓለም ለኻዊ ንግዲ ዝኸዳ ዘለዋ መራኽብ ኣምፂኻ ምህጋርን ምዕፃውን ግብረ ሽበራ ይብላ ኣሎ እሞ ግብረ ሽበራ እንተኮይኑ ምስኹም ኢኹም ሄድኩም ቀዳሞት መምህር ንስኻ ኢኻ ሲሪየስሊ እዞም ሰባት እዚኣቶም ይከታተልዎ ዶ ነቲ ዝብልዎ ኢሎም ነዛ ቪድዮ ኣብ ካልእ ግዜ ከምፃልኩም እየ this was a very viral topping viral ነጥቢ ኮይና ነይራ እዚኣ ምክንያቱ ተሓሶት ናቱ ሲ
ናይ ብሓቂ መግለፂ ዘይርከቦ ዘሎ ናው ንቐፅል እንታይ ይብልዎ Robert, what's your reaction to that? Yeah, so to be clear, in the New York Times op-ed, I explained we're at a fork in the road. Either if we pull back, Iran will become an emerging fourth center of world power. The other choice is escalation. And what you're seeing is the Trump administration is choosing escalation. They've gone from air power to a naval blockade. So that's their solution. They're going to a naval blockade. And that blockade, I've studied blockades, oil sanctions for 30 years. This will take months, if not years, and maybe never to get Iran to surrender its weapons of mass destruction, its uranium. With Iraq in the 1990s, we had oil. They think they know everything. Donald Trump እዚ ትሪእዎ ፀናዕኩም ዓንጃል ሚኒስትር ምክልኻል ናቱ እውን ኩሉ ዝፈልጥ እዩ ዝመስሎ ግን ወላ ሓንቲ ኣይፈልጥኒ ኢሉ እዚ ፕሮፌሰር ፔፔ ዝበሃል ኣሜሪካዊ ፕሮፌሰር እዩ ብኣየር ስለ ዘይሰለጠ ብነፈርትን ብኻልን ስለ ዘይሰለጠ ናብ ናቫል ብሎኬት ሰጊሮም ኣለዉ ናይ ሓይሊ ባሕሪ ዕፅዋ ሰጊሮም ኣለዉ ይብላ ኣለዎ ክልተ ምርጫ እዩ ዘለዎ ሓደ ኣብዚ ሕጂ ዘለዎ ነቲ ኩናት ክገድፎ ከቋርፆ ክሰማምዑ ግን እንተተሰማሚዖም ድማ ንኢራን ኢመርጂንግ ሱፐር ፓወር ገይሮም ኣለዉ ኢሉ እታ ራብዐይቲ ሱፐር ፓወር ገይሮም ኣለዉ ምክንያቱ ወሽመጥ ሕርሙዝ ኣብ ኢዳ ካብ ቀደም ነይሩ እዩ ኣብ ኢዳ ሕጂ ግን ክትቋፀሮን ኬላ ክትገብረሉ ከም ትኽእልን ፕሩፍ ገይራ ኣሜሪካ ተዛሪባ ተዋጊያ ጨፍጪፋ ክትቅይሮ ኣይከኣለትን ስለዚ this is going to make them super power ንክኾኑ ኳሊፊኬሽን ኣለዎም ኢሉ ነዚኣ ኣሜሪካ ከፍቅዱ ክእሉ ዶ እስራኤል ከንታይ ክብል ክእል እዩ እዚኣ ከባድ እያ ንዑ ነዚኣ ክገብሩ ተዘይከኢሎም ተኻሊት ምርጫ ኤስካሌሽን ድማ ነቲ ኩናት ከተስፍሐለካ መልክዕ ክትቅይረለካ ወይ እውን ክትስዕረሉ ትኽእል መንገዲ ክትፈጥር ኣለካ እሱ ድማ ብባሕሪ ዝገብርዎ ዝነበሩ ብኣየር ዝገብርዎ ዝነበሩ ደብዳብ ብዙሕ ውፅኢት ከምፃሎም ስትራቴጂካዊ ዓወት ከምፃሎም ስለዘይከኣለ ናቫል ብሎኬድ እዚ ናይ ባሕሪ ምዕፃው ጀሚሮም ኣለዉ ነዚ ዓይነት ምዕፃው ድማ ን30 ዓመት ኣፅዕየ ያነ ኢሉ ስለዚ ኣይሰርሕን እዩ ክሰርሕ ተኮይኑ maybe ኣዋርሕ ወይ ዓመታት ክወስደልካ ክእል ወይ እውን ንሓዋር እውን ሰሪሕካ እውን ከይትዕወተሉ ትኽእል ኢኻ በዚ መንገዲ እዚ ንኢራን ከተውድቖም ኢሉ it's very difficult በዚ approaches በዚ መንገዲ በዚ ኣካይዳ እዚ ንኢራን ከተውድቖም ስለዚ again they are ኣማራፂታት ናቶም ኣዝዩ ሕማቕ እዩ ዘሎ እዮም ዝብሉ ዘሎ ኩሎም እቶም ምሁራትን ሊቃውንትን ነቲ ኩነታት ዝሪእዎ ዘሎ ካብዚ ስምዒታዊ ኣፍ ልብኻ እናሃረምካ ዝዝረብ ዘሎ ሚኒስትር ምክልኻል ናይ ኣሜሪካ ዝገብሮ ዘሎ ካብ ወፃኢ ክሪእዎ ከሎ ዕንጀልና ዝመልኦ ስትራቴጂ ዘይብሉ ፅቂልካ ብተሕዲድን ፈኸራን ብስምዒትን ዝፍታሕ ዝመስሎም ዘሎ እምበር ታሪክ ዘፅንዑ ነይሮም ተዝኾኑ ስትራቴጂ ዝፈልጡ ነይሮም ተዝኾኑ እዚ ዝገብርዎ ዘሎ ውፅኢት ከምፅ ኣይክእልን እዮም ዝብሉ ዘሎ ኢራናውን ተዝኾኑ ነይሮም ኮነ ዓዲ ክድግፍ ትብል እዚኦም ምኩሓት ኣሜሪካውያን እዮም ኣሜሪካ ክትዕወተሎም ዘልዮም ኣክቹሊ ግን መርሕነት ናትና ንኣሜሪካ ዝዕውት ዘይኮነ ንኣሜሪካ ውድቀታ ዘቀላጥፍ እዩ ዝብሉ እዮም ብሕርቃን እዮም ከምዚ ኢሎም ዝቃወሙ ዘሎ ብዙሓት ኣሜሪካውያን just ናይ ኣሜሪካ ሱፐር ፓወር ምዃን ናይ ኣሜሪካ ሓይሊ ዝፀልዎ ከይመስለኩም ይፈትዎ እዮም ግን መራሕቲ ናትና ንእስራኤል ከርብሑ ክብሉ ነቲ ናይ ኣሜሪካ ፀብለልትነትን ዓብላልነትን በዓላቶም ይቐትልዎ ኣለዉ እዚ ዘቆጥዖም ዘሎ ኣሜሪካ it's not like ንኢራን ድንጋፂ ስለ ዘለዎም ኣይኮነን to some extent ንኢራን እውን ክድግፁላ ጀሚሮም ኣለዉ ስለምንታይ ኢራን መወዳደርትና ኣይኮነትን ኢራን ክትረም ኣይግባኣን ረብሓ ስለ ዘይብልና ባህልቲ እዮም ሕጂ እዚ እንታይ ፈጢሩ ኣሎ ካብ እስራኤል መሻርክትና ትባል እስራኤል ተፀልአት ንዓና ሓደጋ ኮይናትና ዘላያ ዝብል እዩ ስለዚ እቲ ሓደጋ ድማ ኣብ ኢራቅ ኣምፂኦም ኣዳኺሞምና ኣብ ኣፍጋኒስታን ወሲዶም ኣዳኺሞምና ኣብ ሱርያ ወሲዶም ኣዳኺሞምና ኣብ ኩሉ ውግእ እናእተው ንሕና ዋጋ ንኸፍለሉ ብደምናን ብገንዘብናን ንሳቶም ካረብሕሉ እዚ ቅቡል ኣይኮነን ካብ ዝብል ዝብገስ እዩ እስራኤል ድማ ወረቐታ sanctions on Iraq for over 13 years, and that was crippling for its economy. 48%. We shrunk its economy by 48% over 13 years. This is bigger than Iran. Iran's oil is only about 20% of its economy, and Saddam Hussein never really relinquished what we needed. That's why we started the ground war. What you are seeing here is that we're going down the road of escalation, and I don't think we're going to wait 13 years because for any ground operations. You already hear that in Secretary Hegseth when he says, you give us the uranium or else. Well, that or else is ground operations. Now, yes, we might do more bombing. We might do more X, Y, or Z. But ultimately, you want that uranium, you're going to have to go in on the ground to make sure you got it all. That's what happened with Saddam Hussein. And that's just the reality here. And so we are heading to a path of escalation.
سنتاي زبل زلو بحفشا كنريو خلنا تقداي نابي قصو كخيد خلنا زبل بزبلو كيد زي بزن دادي نخي شهيد بما تعاوز قبر زلو من قدي اب إيران فتينا هنا نعسر تخندي عمد فتينا كسلت اي كالن that's why دمان اب كوينات كنا تمريزنا إيران كاب إيران تطبيقات نس صدام حسين ولا قدان عصوانة ندادنا تغيرنا لن تنبرنا كسرح كالن سلازي إيران كاب إيران تطبيقات عب حقريا مزوزحة قراد مداوب تزلويا سلازي ني إيران كابون العل كوزنا يكندو جزيد ما هنصبين خلينا سلازي بعك بنا إجري وق أمريت وق كنكبر كنكلالنا نتي يورانيوم نتي ناي نيكولر بأتاتات ناي إيران كنوزن دحرقينا بجرينا خنا تزلنا ناي جروب كينات نجبر لنا نعوخد جبر دما كبيد لوجيستيكس يو بزخونة تي منستر وكل حال زلو امتداه بكم ناس قمت كنوسينا كل كلام مرات يكون كينات كجمر خلالو بربز بلوكيد جبر زلو قال لك عوات كم زي كم ردو غيركم سلو إيران إيدهم كوزقولو عينة هجرة يكونون ولا تتاكتيكون ولا ون كتداخمهم تفتين كاون كسل زغلا يكون نوبيح زيد وسد يزبل زلو تم again everything كل نجار نبحركم كل جنيد بس دونالد ترامب كفكر خليو كعندر خليو جن عبايتا زمت لوتي يلن يمزول وصلوا زيادة ما يتا ممليسا تعبدهم دلا عبايتا كما تزخل لوتي يلن إيران نخيسا خد كي تخليها نخيسا نخد كي زجدد مغنيات دمال لوا they have the كلام الرجاء يبلو من إيران all they have is like كلهم تمثالاتهم تاك قبرهم يدليهم زلوا يريلو so they must بحدا تتوكل لهم بحدا كم كتلهم أذا كم زي لنا هلو قلو اتي كابوج زي الرف حجر دما حدا نجر غير له أبز سمعوا. This now to Nida Ibrahim. She's following developments from Ramallah in the occupied West Bank. So Nida, as I'm saying, this already international commentary and welcoming of this ceasefire coming in, but have we had it confirmed by the Israelis themselves as well yet? Not publicly yet. We are expecting a statement from Prime Minister Benjamin Netanyahu within the hour to see how he's going to try to sell this to his audience. We were waiting yesterday for the results of the Israeli Security Cabinet's meeting, but that meeting has ended. دونالد ترامب بمن قدي ماركو روبيو كم تري واتس انا احكم منستر بتاعت وصاينا امريكا مالتيو ني اسرائيلن أمباسادراتنا إسرائيل ليبانوسن يزاربهم يرو مقراء صوصاب ليبانوس نمقبار مالتيو دونالد ترامب دما في السوشيال ميديا متيو مقراء صوصي جيرنا لنا إلو أتيك قبر كلون نتنياهو كي نقروا ويكي ما خرو يجيروا ندونالد ترامب نتنياهو إيدو عطي في جيروا اللو يبلو دراما يكون زغلن بر دونالد ترامب بيناي معنطان بيناي سرن نتنياهو إيدو كعط فيقل دونالد ترامب نتنياهو كم دليل كعط عطفو زغلن بر بزخونة كيف تو نتنياهو مقراء صوصي كم زخون غير اللي بحلالو just we will take some days قد متي نقر مبتانو نتنياهو أي تحقسنا له بزيب لله نتنياهو كوج وصاي مصاي يبلون سلازي زخونه نقر مخنيات فتيرو وقك جمر خلالو وقك يجمره المسلطانو كقصل يكلني سلازي كم تري وزلهم حد زي توحطلو نقرني نتنياهو تفتيرو اللي يمزولو زلو ازي مقراء صوصي اب ليبانوس ندوني نتنياهو نفس قتلتيو مخنياتو معات وجن معات عقرقرن فتيرو بزي زخون يكون استراتيجيكاوا عوت وي مريت كي وسده وي نتهاجر كي سفحه كل عنوه تريدنا انتهيت مقصبنا The ministers about the results that have been reached. According to media leaks, Netanyahu told his ministers that the US is important. We are friends with the US, so indeed we had to respond to Trump's pressure. But that goes against everything Netanyahu has been wanting to do since this round of battle started with Hezbollah. He first wanted to separate the two fronts, the front with Iran and the front with Lebanon. The front is exploding. The scale of firepower has reached new devastating levels. Hezbollah has unleashed a coordinated storm of missiles, drones and heavy artillery towards Israel, a clear show of its raw force and capability and a warning of what may come next. انتايم دبلو زلو تحزب الله زبحال عمين تمي راباو ميدياك نمنتاي كاب كوننت نار حاقه نسبيه تاللكم زلو حزب الله سي ميتي تودي تفيلهم نعم حزب الله ابتزح حلفه كوينات دنبره ابتنا يقازاك غزي كوينات جمروا بقى انا ما راح تقتلهم من كل بوتاتاتو اسرائيل دقيمات تاع حزب الله تباين نيري بقى تمع راباو ميديا ويتر دي حزب الله اي موت اي سرور غيرات تباين نيري now all the sudden حزب الله ان اسرائيل حمد قبر الله بحلال
እቲ ጉዳይ ድማ ከመይ ገይሩ ሓደ ዝሞተ ሰብ ዝበልካዮ ተንስዩ ከምዚ ገብረካ ኣሎ እዚ ማለት ድማ ነተንያሁ was selling this like ንኩሉ እንታይ ኢሉ ሸይጥ ነይሩ ዓወታት ኣመዝጊቡ ከም ዘሎ ኣባይታ ግን ሕዝብላ ነይሩ ጥራይ ደይኮነ ንሕዝብላ ዘይገመትዎ ዓይነት ወታደራዊ ስጉምቲ ይወስዱ ዘሎ እዮም ዝብሉ ዘሎ ልክዕ ከምቲ ንኢራን ዝንዕቅዋ ዝነበሩ መይታያ ኣብ 2 መዓልቲ ኣብ 3 መዓልቲ ሪጅም ቼንጅ ክንገብር ንኽእል ኢና ኢሎም ጀሚሮም ሓመዶም ንላዕሊ ጌራቶም ዘለና ኣሜሪካ በይዛታን ገለመላን ሕዝብላ ድማ ከምኡ ንእስራኤል ጥዋዕዋዓይ ዘብላ ዘሎ ካበይ ዝመፅእ ዘሎ እዚ ሓይሊ እዚ ኩሉ ደብዳብ እናገበረት ከላ ኣሜሪካ እዚ ኩሉ ካርፐት ቦምቢንግ እስራኤል ማለት እዩ ንሊባኖስ 100 ዕላማታት 10 ደቂቃ ከሪማ ገለመለ መዓት ናይ ፓላሶታት ዕንያ ኣባይታ ግን እቲ ኩናት እቲ ሕዝብላ ዝበሃል ንእስራኤል ስቲል ዳሜጅ ዝፈጥራላ ኣሎ ሮኬታት ይትኩስ ኣሎ ዕንወት ፈጥራ ኣሎ ብፍላይ ነቲ ሰሜናዊ ክፋል ናይቲ እስራኤል ሰብ ክነብረሉ ከም ዘይክእል እዩ ዝገብር ዘሎ ስለዚ እስራኤል ድማ ናይ ዓቕሊ ፅበት ግብረ መልሲ ትገብር ዘላ ፊት ንፊት ክገጥምዎም ስለዘይደልዩ እዚ ሓቂ ክነገረኩም እስራኤል ነቶም ሕዝብላ ፊት ንፊት ኣይገጥምዎም እዮም ስለምንታይ ፊት ንፊት ተገጢሞም ወታደራት ክመትዎም እዮም ወታደራት ተመይቶም እስራኤል ኦልሬዲ ሕፅረት ናይ ወታደራት ተጋጢሞ ኣሎ ክንዋጋ እንደልና ስልቺና ዝብሉ ሰባት በዚሖም ስለዚ ፊት ንፊት ገጢማ እንትትወግያ ማዓሰብ ክመትዋ እዮም ክትቀትሉ ክእሉ እዮም ግን ክመትዎም እዮም ከዓ እንተመይቶሞም ድማ እቲ ነተንያሁ ዘለዎ ደገፍ ከም ቆልቆል እዩ ስለዚ ኣብ ከምኡ ብርሑቕ ኮንካ ክትሃርም ጥራይ ትኽእል ብርሑቕ ኮንካ ድማ ትዝድለ ዕላማታት ኣይብፃሕን እዮም ዝብሉ ዘሎ ስለዚ ነተንያሁ ኣብ ኣሜሪካን ኣብ ዓለምን ጥራይ ኮነን ተፀሊኡ ዘሎ ኣብቲ ውሽጢ ዓዲ ከም ሕሱም ይድፅላ እቲ ዝደልዮ ዝነበረ ዓወታት ተደይ ተረኺቡ ድማ ታትመፅእ ዘላ ምርጫ ዝብልዋ ዘሎ ኣብ 2027 ዘላ ብሕማቕ መንገዲ ካብቲ ስልጣኑ ክግለፍ ከም ዝኽእል ንርኢ ዘለና ነተንያሁ ዝበሃል ካብ ፖለቲካ እንተተኣልዩ ምናልባት ድሕሪኡ ዝመፅእ ካብኡ ክሓይሽ ኣይክእል ክትብል ትኽእል ኢኻ ግን ከምዚ ዓይነት ሰብ ክኸውን ስለዘይክእል ሜይቢ ተስፋ ክህሉ ክእል እዩ ግን ከም ንሪኦ ዘለና እቲ ጉዳይ ዶናልድ ትራምፕን ንሱን ተለኻኺሞም ክጠፍኡሉ ዝኽእሉ መንገዲ እውን ይረአ ኣሎ ብፖለቲካ ማለት እዩ ሶ ሕዝብላ is becoming significantly ሓደገኛ ኮይኑዎም ኣሎ ንእስራኤል ነቲ ዕላማታት ናይ እስራኤል ኣብ ሊባኖስ ክገብርዎ ዝደለዩ ደቡባዊ ክፋል ናይቲ ሃገር ክወስድዎ ዝደለዩ ከምዘይሰልጥ ይገብሮም ኣሎ ሕጂ ሕዝብላ ከም ሰይጣን ገይሮም እዮም ዝወስድዎ ዘለዉ ግደ ሓቂ መሬት ህዝቢ ከይውሰድ እዩ ዝቃወም ዘሎ ስለዚ ጀስተደይ ሕዝብላ ዝበሃል ኣብ ውሽጢ እስራኤል ንእስራኤል ክወስድ ኢሉ ይዋጋ የለን ኣብ ውሽጢ ሊባኖስ ኮይኑ ንመሬት እዩ ዝዋጋ ዘሎ ሕዝብላ ዝበሃል ክበገስ ከሎ ድማ ብሰንኪ ወራር ናይ እስራኤል ዝተበገሰ እዩ እስራኤል ወሪራ ነቲ ሊባኖስ ሒዛቶ ምውፃእ ስለ ዝዓበየት ቃልሲ ጀሚሩ ቡይ ጀሚሩ እቲ ሕዝብላ ዝበሃል ቃልሲ ስለዚ ግብረ ሽበራ ደገሎ ድብልዎ ቦጋ ኣቢሎም እዮም ሓቂ ክትሪኦ ከለካ እስራኤል ኣብዚኣ ዓዶም ከይዶም ክገብጡን ከስፋፍሑን ስለ ዝደልዩ ኣይንህብን ኢና መሬትና ርስናን ዝብል ቃልሲ ካብኡ ዝተበገሰ እቲ ሕዝብላ ስለዚ ኣጋይን እቲ ኩሉ ነገር ዝብሉና ኣስተውዒልና ክንሪኦ ክንክእል ኣለና ልክዕ ከምዚ ነቲ ቃልሲ ናይ ህዝቢ ኤርትራ ግብረ ሽበራዊ ምንቅስቃስ ናይ እስላማውያን እዮም ዝብልዎ ዝነበሩ ከምኡ እዩ እቲ ህዝቢ ኣብ መሬቱን ርስቱን ንህዝቡን ዝቃለስ ዘሎ ግብረ ሽበራ እዮም ዝብልዎ ግብረ ሽበራ ግን እቲ ካብ ካልእ መፅኡ ከስፋሕፍሕ ዝደሊ ዘሎን ክሰርቕ ዘሊ ዘሎ ንሱ እቲ ግብረ ሽበራ ክበሃል ዝግብኦ ኤኒዌይ ነተንያሁ ፅቡቕ የለን ብኩሉ መንገዲ ይሰልጦ የለን ዓሙ ዶናልድ ትራምፕ ኣብ ኣሜሪካ ተቐባልነት ናቱ እናንቆልቆለ ይኸይድ ኣሎ ደገፍ ናቱ እናንቆልቆለ ይኸይድ ኣሎ ክልቲኦም ተተሓሒዞም ድማ መና ቀልጢፉ የንቆልቁል እያ ዘላ እዛ አንሆሊ ፍሬንድሽፕ ይብልዎ ዘይቅዱስ ዕርክነት ወይ ከዓ ዘይቅዱስ ምሕዝነት ሕማቕ ዝኾነ ኣካይዳ እያ ትኸይድ ዘላ ኣብ መወዳእቶም እንታይ ክኸውን እዩ we don't know but this is not a good thing for them ከምቲ ንሱ ዝደልዮ ይኸይደሉ የለን ነተንያሁ style shelling against Israel as well which was released. It also confirmed intercepting a Hezbollah drone using ብሓፈሻ ናይ እስራኤል ጉዳይ ነፍሱ ዝኻለ ክብድ ዝበለ ኣርእስቲ እዩ ግን ምክትታል ዘድልዮ እዩ let's shift back ምክንያቱ እስራኤል እንታይ ደልደላ እቲ ናይ ጉዳይ ናይ መን ኢኻ ትብሎ ኣብ ኢራን ዝግበር ዘሎ ኩናት ወይ እውን ኣሜሪካ ምስ ኢራን ትገብሮ ዘላ እንታይ ደሊሉ ወሶም ንኢራን በይን ኣሜሪካ ጥራይ ክትሕዛ ናይ ኩናት ናይ ኢራን ናብ ኣሜሪካ ክወድቕ ንሳቶም ብድሕሪ መጋረጃ ጥራይ ክዝውርዎ ኣሜሪካ ጥራይ ክገብርዎ ንሳቶም ካብታ ናይ ኢራን ተዓልዮም እቲ ኩናት ናይ ኢራን ክቕፅል እዮም ዝደልዩ ኩሉ ዝከኣሎም ይገብረሉ እቲ ኩናት ክቕፅል ሰላም ንኸይሰፍን ግን ኣሜሪካ ንዑ ክትሕዘሎም ንሶም ኣብ ሊባኖስ ከተኩሩ እዩ ዝደለ ዘሎ እዚ እንታይ ማለት እዩ ነቲ ኩናት በዓልካ ጀሚርካ ነቲ ናይ ኢራን ሰብም ጀሚሮም ማለት ኩናት ናይ ኢራን ኩናት ጀሚሮም ንኣሜሪካ ሸይጦምሎም ናብ ኣሜሪካ ኣሰጋጊሮም መንሶም ኣብታ ከባቢኦም ናይ ምስሕፋሕ
ካርድ ናቶም ክቕፅሉ እዚ ድማ እዩ ንኣሜሪካ መጋበርያ ናቶም እያ ኣሜሪካ ባርያ ናይ እስራኤል እያ ዘብሎም በዚ ባዕሎም ውግእ ጀሚሮም ንኣሜሪካ ብገንዘባን ብሎጂስቲክስ ናታን ከም ትቕፅሎ ይገብርዋ ንሶም ኣብ ካልእ ኣጀንዶም ይኸዱ ልክዕ ከምዚ ሰራሕተኛታት ኣምፂኻ ንሓደ ትካልካ ነቶም ሰራሕተኛታት ምስ መናጀሩ ጌርካዮም ስኻብ ካልካ ትኸይድ ከመይ እዮም ትገብርዋ ደለው እዚ ድማ ህዝቢ ኣሜሪካ እቲ መንእሰይ ኣሜሪካ ብፍላይ ፍፂሙ ይወሓጠሉ የለን ፍፂሙ ዝወሓጠሉ ነገር ኣይኮነን ውፅኢት ናቱ ድማ እዚ ሕጂ ንሪኦ ዘለና ከቢድ ዝኾነ ናይ ሚድያ ፀገም ናይ ኣሜሪካ ኣጋጢሙ ዘሎ እዩ ክንዲ ዝፈከርካ እንተፈከርካ እቲ ህዝቢ ምሳኻ ክኸይድ ዘይምድላ እዩ ማለት እዩ True is a real possibility. US President Donald Trump is doing the same. In an interview, he said a peace deal with Iran was very possible and could happen before King Charles visits the United States later this month. But there is no official date announced yet. And even as the White House talks of peace, its pressure campaign has not stopped. The US naval blockade of Iranian ports remains in force. Washington is also preparing to send more troops to the region, and fresh sanctions have been announced. The US says it wants to increase economic pain on Iran. I will tell you more about that in a bit. But for now, this appears to be Trump's strategy. Negotiate, keep maximum pressure. In fact, the Pentagon has now repeated that message. US Secretary of War has addressed the press a while back. So ከም ትሪእዎም ዘለኹም እቲ ጉዳይ ናይ ኣሜሪካ ብገጅፍ ወታደራዊ ዓቕሚ ጌርካ ንኢራን ምጭንናቕ ክትፈጥረላ ኣለካ ከም ትጭነቕን ከም ኣቕላ ከም ፀባን ክትገብር ኣለካ ኣብ ልዕሊኡ እገዳ ወስቐሉ ኣብ ልዕሊኡ every dirty thing on the book ኩሉ እቲ ሕማቕ ዘበለ ኣብቲ መፅሓፍ ዘሎ ክትጥቀመሉ ኣለካ ብኡ ዓይነት ፀቕጢ ጌርካ ድማ ምናልባት ኢራን ኢዳ ክትበሉ ትኽእል መንገዲ እንተሎ ከተናዲ ክትክእል ኣለካ ብርግፅ ኢራን ካብቲ ንሶም ፅበይዋ ወፃእያ ኮይና ፀኒሓቶም ዘላ ኣብ ብዙሕ ነገራት ማለት እዩ ወላ ወታደራዊ ዓቕሚ ናቶም ድዩ ወላ ታክቲክ ናቶም ድዩ ብዙሕ ግዜ ከምቲ ዝደልይዎ ይኸደሎም ስለዘየለ እቲ ሕርቃን እቲ ቁጥዐ ኣሎ እዩ ኣብዚ እውን ስምዕዎ within your grasp for the betterment of your people and for the betterment of the world. In the meantime, the War Department is locked and loaded. Let's bring in our military analyst, Sean Bell. Sean, I suppose it runs along similar lines to what we've heard, haven't we, from Pete in previous press calls. But here, there were again a series of warnings to Iran. Yeah, I think there were sort of two halves to this, weren't there? There was the sort of military delivered, General Dan Kane, Chairman of the Joint Chiefs, gave a very measured view, but an explainer really about how, the blockade is working. And I think, genuinely quite interesting. Likewise, you had Admiral Brad Cooper giving a bit of what's it like for the troops. And of course, the military machine is second to none. It's amazing. The contrast to that, of course, as you say, Pete Hegseth, he was in very, very bombastic mood, and he was issuing a lot of threats still to the Iranian military. And I think I took that key points really, one of which was ብሃፈሻ እንታይ እዮም ዝብሉ ዘለው ዳርጋ ዋላቶም ደገፍትናቶም እዚ ሕጂ ዝዛረብ ዘሎ እንግሊዛዊ ኮሜንቴተርን ወታደራዊ ሓላፊ ዝነበረን እዩ ጀነራል ናይ ኣሜሪካ ፀብለልትነትን ሓይልን ዝድግፍን ዝፈቱን እዩ እንተኾነ ክሪእዎ ከለው እቲ ናይ ኣሜሪካ ኣካይዳ ብፍላይ እዚ ፒት ሄግስ ዝበሃል ንኣሜሪካ ዘዋርድ መራሒ እዩ ዝመስል እዩ ምክንያቱ ከምዚ ዓይነት ፈኸራን ተሃዲድን ኣየድልዮን እዩ ነይሩ ጥንቅቕ ዝበለ ዘረባ ከምቲ ዘለካ ዕቤትን ሓይልን ክሳዕ ክንዲዙ ፍንጣሕጣሕ ክሳዕ ክንዲዚ ቀላፅምካ ከፊትካ ምርኣይን በረቕሮቕ ብኣፍካን ኣየድልን እዩ ነይሩ በሃልቲ እዮም ድሕሪ ናይ ብሓቂ ኣብ ባይታ ትዕወት ኣለኻ ምስ መዘናኻ ይኮንካ እንትዋጋእ ዘለኻ ወላ እውን ምስ መዘናኻ እንትኾነ ማዕረ ዓይነት ውጋ ኣይኮነን ንስኻ ንኻልኦት ሃገራት ሒዝካ ንዘለካ ፋይናንሻል ኢንፍራስትራክቸር ሒዝካ እገዳን ዕፅዋን ጌርካ ነቲ ሃገር ንኸይትምዕብልን ዓቕማ ንምክልኻል ንኸይትኸይድን ኩሉ ዓይነት ዓመፅ ኣብ ልዕልያ ክትፍፅም እናፀናሕካ ኣብ ልዕሊኡ ድማ ምስ ካልኦት ተዘራሪኻ መፂኻ ትገብሮ ዘለካ ኩናት እዩ እዞም ኩለን ሃገራት ዓረብ ኣጆ ካብለካ ኣለዋ ቦታ ሂበናካ ኣለዋ ኩሉ ነገር ገይሮምልካ ኣለዉ እስራኤል ምሳኻ ኣሎ ኤውሮጳ ወላ እውን ብወቅ ንሕግዝ ኣለና እንተ ደይበሉ ቤዛት ናቶም ኩሉን ክፉት እዩ ዘሎ ስለዚ ዳርጋ ፍርቂ ዓለም ኣብ ጎንኻ ኮይኑ ዝተባባዓካ ዘሎ ትገብሮ ዘለካ ኩናት ምስ ሓደ ን40 ዓመት ዝኣገድካዮ ሃገር መዘናኻ ይኮን ስለዚ ብመንፅር እሩም ዘረባ ክዛረብ ከምቲ ዓቕምናቶምን ከምቲ ክውንነትን ክዛረብ እዮም ፅበይዎ ግን እቲ ፈንጣሕጣሕናቱ ግን ኣይወሓጠሎም እዩ ዘሎ ብጭቡጥ ከንታይ ይብላ the blockade we're locked and loaded if you don't start negotiations we're going to come after you. He talked about the Straits of Hormuz saying Iran's not under control, we're controlling it.
I don't think there's anybody outside the domestic US audience that believes that's true. He talked about going after the energy infrastructure. Remember, before the ceasefire, he was threatening that they'd bomb Iran to the dark ages, as it were, against the energy infrastructure. And finally, which was quite outstanding, he was having a go at the press. He was literally saying, look, you're not following my messages here. We're the greatest military in the world. And I think the key point for me that comes out of that is that, understandably, Pete Hegseth is very proud of the US military. They've done an amazing job to fulfill. بعفشا كم تريو زلهم أتي أوياتن قنصنت زرباناتون نبزح السبات أجرامن زي عقوسن بحريات يبلو ولو جن the end of the day أتي pressure tactic نتي إيران كتحرق كتسنابت زجبر زلو أكايدان لو بتحدى خالد ما كتريو خلا خادما أتي أب أمريكا قط يموم زلو كبيت خونة تنصلو تسأل أنت دقف زبالة يبلون بميديا يكونه بحزب يكونه بخلو بpublic opinion تسأل إكويناتي زلو أتوم نعوز مرح زلو دما إذا كويناتي زي إسرائيل زجبر زلو يزبل sentiment ويكا سمعت ويون رديت الناس في زخي زلو نفس وقف مع التزا حلفت نفس وقف زي استزارة بلا أمريكا بخمين ربح لنا زبل ملسية بلون سو أمريكانس إذا أمريكا منسي أمريكا نزي نسو زبلو زلو لأننا buying it أوياتو يلون نسود ما حرك أنا سمعوا نتوم ميدياتاتون بتري زربا أقول إيران يخبز لهم أقول ناز مثل زربا بقلب قالوكم يلوم صحتكم نتكوينات بتصبغ نتعوتات نحنا نقنات فزلنا كم تجد ذلة غيركم تقلت وين لخوني بلالو سراويت ناتنان وتهدروا عمناتنان مود أدرتي يقولون زقبرو زل عوتات يقولون سلامتاي كانت ميديا يسألون له أنا أتحكم سلزلو 50,000 feet above the Persian Gulf. No pilot, no crew, no warning. A machine built to see everything transmits one final distress signal, turns toward Iran and drops off every radar screen on the planet. The US Navy's official explanation: crashed. One word, $250 million. No further questions. April 9th, the MQ-4C Triton surveillance drone is mid-mission over the حجي اتي زلو قطع حد نسخة ميتيو حوصا تغيري يلني الكاز فكر كايو اير ديفنس سيستم نا ايران ويون اسوار نا ايران ويون تدرا عقم نا ايران بتدغاغامي زي لكنسو كمي يغيرو خمزي غبرل كالو زبلكا يمصومالو اتي ايران تغبرو زلا عوتا دما تدغاغامي كابتن سوم زليون لعلي اير تايم ام ميديا كزربلو شيرد كهون عبي نيوز زينا كون بزح ميدياتات دما بزعبو كزارب يمرص الله سلامنتاي زيني امريكا اليوم ايران كعبيوز قبرو زلو يدمسلو زلو تحققن كابت زربو يزبقس دسيميت غيرنايم دمسيسنا يومينا كتبلص انيكا تغلالا يلني الكاز من كيسب ملسيلو نفرتناتكا دروناتناتكا بيزاتناتكا كلام العنيوك سمعك الله ويم كزرب كله هاكم سلمتا مش دمس سكايلكا نيوكلر ناتوم دمس سنايلكا الناس سلمتا هنجيب زعبو تزارب الله بعد خاز فتر كايو غابي تمليسو زهر مكا زلو يمزبلو زلو سلازي معالتاوي حدا عبي كسارانا امريكا يزنقر زلو حدا غزي اف 35 تحريم يبال اف 15 وديقات تبال هليكوبترات وديقوم بلوم سي 10 شوعات تحريمان بلوان كمزي بلوان يحلف حلفهم درونات مع درونات وديقان دلا تزخبر الدرون زبل واد ما زياغا عبي زينا يكون زلا بزخت كاب زعبا يزرب زلو على كبابي ربع بليون زواغو كلتن 30 كلتن 4 مليون دولار كاب بزحات نفرت كوينات زخبر درونيو زي ودي قزل مالتي سلازي نزي كمي غير كتودق كمي كتودق خيلا ايران هاو كام زنجر زي غاتمالو حرغا غاتيما كمي غير حرغا ملو عمتات تقمطني راه حجي اب كبابي ايران حرغا كمي غير يزغاتمن زلو سلازي it's creating منالبات حدا معالتي نزن 3 زلهم ايركرافت كاريرسن ولي عما نيروميوم زبال تحريمان يرايا كتقاصلاي كالتن حنت كاباتن بزحات ابت بوتا غريبهم نيرم حديمان كم تملسا حنت كاباتن ون كاب سراح وصاي كم زغونت ابشقاق زغاطما حدغا بلا بلا يم زبل زلو ግን ናይ ኢራን በትሪ ተንኪፎን ዝብል ዘረባ ድማ ና ዓብለለይ ዝኸይድ ዘሎ እጂ እዚ ነገራት እዚ ነቲ ፒት ሄግስ ተጸልሎ ዘሎ ወይ ዶናልድ ትራምፕ ዘቆጥዖ ዘሎ سلمتا بزعبا زتزارب لهم نحنا بنتو تدفرسنا يوخي نحنا زهربنا يوخي بلو له صارات قبر كم تقول داز نفلدنينا نسخه بس مزنا خا يكون كانت واقع زلخا صات قبر زلخا زينا يكونن يمزولو زلو اتي مزنا يكونن انا كل دمشي عاقمي يبلون تبلنا زلها تتمليس كحر مكه خلو كن زينا
كابي مسيو بخمي من قد كهرمك خيلنا كنفتشن كنا مرامرن يقبرنا سلزلو نسيت زينا سخون زلو نسيت كل حتى نايتي ميديا تسرق زلو النابولو ينقروا له it's another interesting story أبن نبرو زلنا مدرخ أمريكا كابو تصرف وتعي إذا خدلا زلو كنا تأثر لنا this is going to be interesting story نغتر أبتناتهم تحديد كنات فينا نشتى أبزياني راتني there was this segment اسكازي اسمه. Sharing a post on X, Aragji said, and I'm quoting here, our commitment to promoting peace and stability. Pakistan's Army Chief Asim Munir arrived in Tehran yesterday. He met Iran's Foreign Minister Abbas Aragji. Sharing a post on X, Aragji said, and I'm قلنا دماء دبلوماسي بغلط في قبر كم زلينا نرزلنا أنا أمنت كم تري وزلهم تي ناي باكستان فيلد مارشال ناب إيران تيو كم زنا بران منستر بدات وصعي ناي إيران تراقي بخم زنا براب تهران أنت نسلام رجعتن عري يقبر كم زلون ملختي حيزي متجنير كاب دونالد ترامب استبقى سيم زبلو تملختي بزخاني يقول من قدك سدي تخلني بزح كونفيدنشالي تزلويو بحافش عقن كم سبز بلو زلو تي زقبر زلو كايدا أمريكا كم تي عن تبغوا للناس أنا جنرال أمريكا كبت زخون حتوتات ويون إذا كتبني إيراني حتى زلان نيوكلير ناتهم كركبوهم قليم زحتوهم زلو إيران كا they have no reason مغنيات يقول لهم ممكن دوز أكل حد قتات نخقبرو أنت واحد أمريكا أنت كتقدف تخذ كا نساتهم زلوهم ونقرت دقيمهم ناتهم ربحا تقراب اليوم زلو كل الوي دليلو تتخيلوا كحساك وهبوا مدليلو قنت أمريكا زبهال كحساك خفل دليل زلوون عام زلو هاجر كم زي كونو سلو دفلتو بخالي من قد نتكحسا كرهبوون نتي كيلا نايتي وش متحرمز غيرون بو من قد كحسا نقبلو تقود ترابي دوم نكخون وني حتى لو يزبهال زلو دبلوماسي برايم مينستر ناتهم دما نفس السعودية خيدوهم تريو زلهم من السعودية يرغب لهم مسقطر تراقبو سلتي شاتل دبلوماسي كل تفسخون دبلوماسي ببزح يزكاية زلو. visited Saudi Arabia. He met Saudi Crown Prince Mohammed bin Salman in Jeddah yesterday, and both sides discussed ways to advance US-Iran negotiations. Sharif has now arrived in Qatar as part of his 4-day regional tour. In Doha, he has met the Emir of Qatar, and his next stop is going to be Turkey. Reports say foreign ministers from Turkey, Pakistan, Saudi Arabia, and Egypt are also expected to meet in Antalya this weekend. So contacts are increasing, and reports say officials are hoping these contacts could help secure either a second round of talks or more time for the current ceasefire. It is imperative that the parties continue to uphold their commitment to ceasefire. The DPM has also reiterated that Pakistan has been and will continue to play its role. ስለዚህ ከም ትሪዎም ዘለኹም ብዙሕ ዲፕሎማሲያዊ ፃዕሪ ዝግበር ዘሎ ብመንገዲ እቲ ፓኪስታን ናይ ብሓቂ ሰንትራል ሮል ትፃወት ኣላ ኣብዚ እዚ ከማን ፓኪስታን ከቢድ ዝኾነ ፕሬሸር ፀቕጢ ገጢምዋ እዩ ዘሎ ናይ ነዳዲ ዳርጋ 90 ክንደይ ፐርሰንት ጋዝ ናቶም ካብ ቀጠር እዩ ዝመፅእ ነይሩ and that has stopped እሱ ጠጠው ኢሉ ከሎ ዓብይ ቁጠባዊ ፀገም ኣጋጢሞም ከሎ ግን ሳላ ምስ ቻይና ዝነበሮም ርክብ ኣብቲ ሶላር ኤነርጂ ብዓብ ደረጃ ኣዳፕት እናገበሩ ይኸዱ ስለ ዘለዉ እቲ ዘሎ ፀቕጢ ከፊላዊ ክሰግርዎ ክኢሎም እምበር ከቢድ ዝኾነ ፀቕጢ ናይ ነዳዲ ኣብቲ ቁጠባ ኣጋጢሞ ከም ዘሎ ግን ስቲል ከምኡውን እቲ ኢማራት ዝበሃል መሊሱ ዕዳ ገንዘብ ይውዶም ነይሩ ክትከፍሉን ኣለኩም ኢሉ ፕሬሸር ገይርዎም ነይሩ ምስ ስዑድያን ቀጠርን ተዘራሪቦም ነቲ ኢማራት ትገድዶም ዝነበረት ክፈትሕዎ ከም ዝኽእሉ ዝንገር ዘሎ ፓኪስታን ሓደ ከም ሓደ ኣገዳሲ ዲፕሎማስያዊ ሰንተር ኮይኑ ካብዚ ጉዳይ እዚ ይወፅእ ኣሎ ህንዳውያን ድማ ጨርቆም ክድርቢ ይደልዮም ኣሎ ምክንያቱ ፓኪስታን ክሃስስ ፓኪስታን ክዳኸም ዝደልዮም ልክዕ ከምዚ ብልፅግና ናይ ኤርትራ ዲፕሎማሲ ዘፀልሎም ንህንዲ ድማ ከምኡ ናይ ፓኪስታን ፀብለልትነት ብጣዕሚ እዩ ዘፀልሎም ፓኪስታን ግን ከምቲ ሶም ዝደልይዎ ኣይኮነን ፓኪስታን ምስ ቻይና ኣዝዩ ጥቡቕ ዝኾነ ዝምድና እዩ ዘለዎ ምስ ራሽያ ጥቡቕ ዝኾነ ዝምድና ኣሎ ምስ ኣሜሪካ ድማ very strong relationship ኣለዎም ንሰለስተ ክሳነዩ ዘይክእሉ ሰለስቲኦም ሒዛ ዘላ እያ ብግምቲ ኣሉ ህንዲ ኣነ ሱፐር ፓወር እየ ኢሉ ምስ ዝኾነ ካብኣቶም እውን ፅቡቕ ዝምድና የብሉ ምስ ራሽያ እዩ ዝሓሸ ዝበሃል ምስ ቻይና ክወዳደር ይትፍትን ፓኪስታን ግን ምስ ቻይና ክትወዳደር ኣይትፍትን እያ ቻይና ዩር ቦስ ምሳኹም ክሰርሕ ክእለ ንኣሜሪካ ዩ ኣር ደ ቦስ ምሳኹም ክሰርሕ ክእለ ንራሽያ እውን ዩ ኣር ደ ቦስ ምሳኻ ክሰርሕ ክእለ ስለዚ እቲ ኣፕሮች ትሪእዎ ኣለኹም እቲ ሓደ ንባዕሉ ሓያል ክኸውን ይደሊ ሓያል ክኸውን ተደሊኻቶም ሓያላት ድማ ኪድ ባዕልካ ትፈልጥ ወላ ኣሜሪካ ይተኣምኖም እየ ዘለን ህንዲ ዝኾነ ቴክኖሎጂ ኣይትቦም እያ ምክንያቱ ሱፐር ፓወር ክኾኑ ስለ ዝደልዩ ክሓልፉና እዮም ዝብሉ ንህንዲ ግን ንፓኪስታን ግን
F-16 ነፈርቲ ሸጥሎምን upgrade ንኽገብሩ ድማ ገንዘብ ይሕግዝዎም ኣሎ ስለዚ ብሰንኪት ናይ ህንዲ approach ፓኪስታን ኣጸቢቑ ይረብሓሎ ኣብዚ ሕጂ ኩናት ድማ ሰንተር ናይቲ ዲፕሎማሲን ሪሌሽንሽፕን ኮይኑ ወፂኡ ኣሎ እዚ ድማ ዓብ ተራዩ ዘለዎ ፕሬስቲጅ ናይቲ ሃገር ፖለቲካናቶም ክብርናቶም ልዑል ኮይኑ ወፂኡ ኣሎ ማለት እዩ እነዚ ከምዚ ዓይነት sensitive ኩናት ናይ ኣሜሪካ ክትፈትሕ ተኺልካ ድማ you really get a good ጽቡቕ ዝኾነ ትዕዝብትን ጽቡቕ ዝኾነ ተቐባልነትን ትረክብ ቀፂሎም ፓኪስታን ቀጠር سعودية تركي كمون جبسي زياتهم أبتي شاتل دبلوماسي بدهر مجارجة نتنا أمريكا قداي مس إيران تطون مبعد عبد هرادج أو تزلويم أبزو كل من تعرف تريلو إمارات زبال and they don't like it كم زعينة عبيت نجارات إمارات أبقد ميت كليز دلي باكستان ما تعدل كل يوم زي برايم مينستر نابو هنا كده so أبزو كل كينات إمارات بكهرم كله ترايد ما تزلو there's no solution مفتاحي حيزو دبلوماتيكلي شيء مفتاحي خون كم زي كل عبشجرنا بكينات ترايز ركب حجر كوين الله كم إسرائيل عبكيناتنا بعجرجرين ترايز ركب إمارات دماغكم عبشجر تراي أما مفتاحي بوتا دي ركب حجر كوين الله حفشة أتكون هاد بزي خيدالو أنا بعلم درجة نزك برزولو دما بقرن أفريقيا درجة نزك برزولو دما بسقط الفيديو نحمرينا لو ما رساب زكوديه لايك مقبارة يترسعنا بالكو كزازمي thank you very much